Anda tahu kan, bulan puasa ni kita makan bila buka puasa, more ataupun sahur. Kadang-kadang dia balance kan, kadang-kadang tak seimbang pun. Kata je makan semuanya okey, tapi kadang-kadang lebih kepada nasi bila makan buka puasa. Orang kita, orang Asia ni, lepas tu benda bergula tak usah cerita lah. Yang dahsyat tu more tu, tak pasal-pasal makan pukul 11 malam. Tak percaya pasal tu. Jadi kita nak balancekan balik, kita nak pasti nak bagi macam guarantee lah, insurans dia apa. Selalunya orang cari multivitamin, betul? Itu pun kalau rajin pergi farmasi, you beli yang sintetik pula tu. Cuma kita DND tak percaya kepada sintetik, kita nak anda cari yang alami. Dan siapa yang tak kenal dengan Moringa? Dan bila kita Moringa Plus ni, you tahu kan ada pegaga. Pegaga menyempurnakan apa yang Moringa tak cukup. Jadi semua multivitamin, semua mineral dah komplit. So you boleh dapat daripada Moringa Plus. Jadi stable. Kalau makan hari tu tak berapa cantik pun dah cover dah. Jadi orang sakit ke tak sakit, tolong jangan lupa. Dan penting sekali bulan Ramadan ni, kalau you beli 3, tahu tak 3 ni, you akan dapat tiffin free kita bagi sebagai hadiah. Sagu hati ada juga sampul hari raya, sampul duit raya ni. Kita macam ni kita bagi. Ada free kalau beli 3 ni. Jangan lupa promosi bulan Ramadan ni.